Takže ahojte, toto je už piata časť Firewatch. Nestreamoval som asi... Nestreamoval som asi, neviem, týždeň. Kvôli tomu, že som bol chorý a no, nemal som Здравствуйте, chvíli многоуважаемые гоблины. streamovať. Ale už som späť, našťastie je mi už oveľa lepšie. Ale ešte sem tam pokašľavam, ale je to nič. Hej. Takže keď nejak tak v krátkosti, hej, streamovať plánujem tak ako predtým, áno, párkrát do týždňa. Keďže niekto nevie, kde sme skončili v minulej časti, tak v minulej časti sme sa dostali... Sekundu, otvorím mapu. Alebo najprv jej odpoviem. Keby som si povedal... Dobre. I don't know who could be doing this. Henry, I've been at this job off and on for 13 years. Sometimes here, sometimes over near Jackson, a couple times down in Wind River. And nothing like this has ever happened before. I just changed clothes laying on the floor because I don't know who could be watching. Look, I'm headed back to the gate, and now that I've got an axe, we'll know something soon. You need to get into that site. Call me when you find something. Takže, keďže niekto nevie, kde sme skončili na... v predchádzajúcej časti. V predchádzajúcej časti sme skončili... Sme prišli k tomu veľkému stromu, hej, kde sme teraz, taká červená bodka. Sme sa tam zobrali vysielačku, pretože naša vysielačka s tou Delilou sa odpočúvala. A taktiež sme boli v Scout Camp, kde mali byť ľudia, ale tam nikto nebol. A teraz idem sem na Vapiti Station. Takže tak nejak, no. Zatiaľ to je všetko. A no. Keby som si ešte spomenul, ako sa beha v tejto hre. No som to týždeň nezapínal, pravdu poviem. Vôbec. Som hral CSGO, keď som sa cítil lepšie, hej, relatívne. Takže tak. Ale áno, hrajem CSGO, hej, hrajem Premier. Plánujem, keď mi budú chýbať dve výhry, tak by som chcel na streame takže zahrať, hej. A som sa kus strátil teraz. Zlým smerom som trochu išiel, nevadí. Takže tak, no. Bol som chorý, mal som strašnú chrypku. Som v kuse kašľal. A teraz, no nie som ešte úplne zdravý, ale povedal by som, že je mi lepšie. Nie, nechcem dať... I just thought of something not great. What is it? I filed a report that said that neither of us ever talked to or saw those girls, the ones that went missing a few weeks back. Yeah, I told you not to say anything. You agreed with me. I know I did. And now someone probably has a transcript of that entire conversation. And I've filed a report that's a blatant lie. And those girls are still missing. Yep. Fuck, Delilah. Fuck indeed. We really need to get to the bottom of this. Takže tak nejak, no. Uvidíme, čo bude ďalej. Neplánujem tento stream robiť nejaký dlhý, hej. Pretože mám ešte iné povinnosti a no. Takže, že kvôli tomu neviem, možno 10 minút, 15 podstreamujem, aj keď viem, že je to málo, ale no, čo už, okay? Keď mi to časovo nevychádza. Takže kvôli tomu možno ešte večer, keď budem mať čas, tak zapnem ďalší stream. Hej, aspoň plánujem. Uvidíme, či sa mi to podarí. A taktiež ma môžete nájsť na mojom serveri
Discord. Hej, v About máte link. A no, takže keď sa so mnou chcete prosprávať alebo niečo, tak ľudne, no. Tak idem, teraz mám ísť kde? Asi hore, nie? Skúsim hore, keď nie, tak potom pôjdem dole, no, lebo čo mi ešte ostáva? Je to správna cesta, vyzerá to tak, že hej. Ale potom budem musieť odbočiť. Sekundu. Dajte mi chvíľu. Som späť. No, takže ideme. Ja som mal odbočiť niekde tam, hej. Ach jaj. Skúsim ísť ďalej rovno, možno mi to pomôže, no a možno nie. Ale zatiaľ to vyzerá tak, že idem správnym smerom, hej. Aspoň myslím. Niečo tam bolo. Dobre, to je jedno, asi. Takže ďalej rovno, hej. Sa už teším, pretože mám prázdniny od pondelka a no, myslím si, že budem streamovať oveľa častejšie, oveľa dlhšie, hej, ako doteraz, ale no, uvidíme. Sám ešte neviem, čo bude na budúci týždeň. Takže tak. Neviem, napíšte mi, že neviem, čo by ste chceli vidieť častejšie na streamoch, nejaké hry, alebo CS2, pretože no mne jedno, čo budem streamovať, hej, či CS2, alebo nejakú hru konkrétnu, ale no, takže zaujíma ma aj váš názor, že no, čo by chcete v podstate no, vidieť na streamoch. Idem vôbec správne? Dá sa to nejak obísť. Neviem, skúsim to tak a keď nie, tak potom neviem. Tu sa to obísť nedá, hej. Tu sa to obísť nedá, hej, z tejto strany. Tak potom neviem, no. Aj keď môžem sa skúsiť vrátiť cez kanon. Možno sa mi to podarí, kto vie. Pretože pravdu povediac nič iné ma už nenapadá, hej, že kde môžem ísť. Takže tak, no. Alebo som mal už rovno ísť s tým smerom. Ja ani sám neviem už. No. Nejak tak.
Dole. A teraz... Čo mi hovorí mapa? OK. Takže predstavím si mal ísť dole na začiatku. Aj. OK, stáva sa. Idem teraz správnym smerom, alebo tu nie je ono? Kde som? Tu som. A tam ať prejdem. Takže, hej, asi idem správnym smerom. No, aspoň zatiaľ to tak vyzerá. A teraz kde? No. Pôjdem tade. Skúsim, hej, možno, možno sa mi to podarí. A možno sa mi to nepodarí, kto vie. A teraz... Ďalej rovno, OK. A teraz... To je asi jedno, či tu... Čo budem ďalej tak, alebo z hora. Aspoň myslím, hej, neviem. Áno. A teraz... Doprava. A hore. No. Nie. Takže prepáčte, že je toľko pozerám na mapu, ale si nie som istý, kde mám ísť. A to sa nejak, hej, hore nedostanem. OK, čo už, ale môžem ísť dole. Možno mi to niečo dá. Dobre, som dole. OK, a teraz... No teraz idem už správnym smerom. Hej, našťastie. I got stung by a bee. Okay. Is that it? Yeah. Did it hurt? Yes, kind of. Okay, I'm sorry. Takže nie na čo tu dali tento rozhovor, ale OK. Kde som teraz? Aha, dobre. OK. Som aj zvedavý, čo tam bude. Čo je to? Aha. Ale pekný západ slnka. A teraz rovno. Aha, niečo sme našli. Okay, I'm at the site. I don't see anybody around.
And there's all sorts of contraptions and shit out here. There's some serious comms equipment out here, wireless stuff. What do you mean? I'm talking a big 20-foot tall transmission tower. I mean, they could probably listen to whoever the hell they want. I'm in their main tent. What's it like? It's definitely some sort of monitoring station. I think I found the thing they use to track us. Holy shit. You know, you swear like a lot. Not the time, Hank. Anyway, it's called a wave receiver. Looks like it picks up anything that emits a signal. It's got basic orienteering capabilities, everything. Holy shit, Henry. Yeah, holy shit. I wonder where they are. All of their stuff is here. And they know you're there, so see what you can find and get out. I found their main monitoring desk. Oh my god, what do you see? Seriously, at this stage, I'd believe just about anything. Okay. Shit. Got a map here that confirms they're tracking our people's movements. The map's got all sorts of paths and areas marked off on it. There are lines that look like some of the paths I normally take. There's a box here with a dial. It has a needle, like it measures earthquakes. You mean like a lie detector? Yeah, I'm not sticking around to get hooked up to it. The desk in here is a mess. I mean, it's like someone was in a rush or knocked a bunch of stuff over on accident. There's some sort of monitor. I don't know what it does. Maybe air quality or something? Maybe they're keeping data on everything that could impact our moods. That looks possible. This is crazy. This place sleeps 3. They've got a row of cots here. So they live and work in the same tent? Yeah, it's all one operation. Huh, like us. Yeah, like us. A tam się, no. Gdzie to zajmowe? Are you shitting me? What is it? Jak tak, chcę przeczytać, hej. There's a folder of reports here. What do they say? They're assessments about the 2 of us. There's stuff in here about Julia. Like what? Stuff I didn't tell you. This is... What does it say about me? You said there was one about me. And it looks like they've been following me around. What I do when I'm out hiking? Jesus. Henry, do you hear me? It says that you and your boyfriend are still together. What? We're not. They're messing with us. Yeah, okay. They are. How do they even know who he is? How the hell does this... I'm so sick of letting these people do this to us. We should just burn the place down. Think about it. Look, maybe that's what they want us to do. What do you mean? Maybe they're trying to push us to the point where we do some... something crazy. I mean, the grass is dry as hell here. It would go up in a second. Well, now I'm thinking, what if you're right? I just don't think we should do anything that we can't undo. Well, maybe it's not the best idea. Yeah, it's definitely not the best idea. Ah, I'm so fucking wound up! But it's all right. I'm just gonna hike back. We have the wave receiver, and tomorrow we can figure out what to do. Tu byśmy już se ukończyć stream, pretože musím ísť.
Ďakujem, že ste boli. Majte sa. Pekný deň.